Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tekan tombol subscribe dan loncengnya gratis ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Wah, ada balon warna kuning. Lucu balonnya, aku suka warna kuning. Ya, aku dipecahin sih. Balonnya pecah. Wah, ada lagi nih balon warna merah. Ya, aku dipecahin lagi. Wah, ada lagi balon warna biru. Ya, dipecahin lagi sih. Siapa yang pecahin sih? Asik, ada balon warna hijau. Ya, dipecahin lagi sih. They got the shooter. He's headed south on 5th Avenue. We got 3 cars in pursuit. All right, folks, come on, help us out. Move back. Ye, balon warna ungu. Ya, pecahin lagi sih. Kenapa dipecahin balonku? Siapa yang mecahin balonku? Wow.